Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif Lam Mim Sad. Elif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlarını agahlandırışın için, müminlerge vəz nasihat kılışın için bu kitap yani Kur'an sana nazil kılındı. Onundan yani onu tebliğ kılışta kavminin onu inkar kılışıdan ensirep yürüken sıkılmasın. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ey insanlar! Sizler Rabbinlar tarafından sizlerge nazil kılıngan kitapka yani Kur'an'a ergişinler. Allah'ını koyup cinlardan ve insanlardan boğan sizlerini azdırdıgan dostlarga ergeşmenler. Sizler vəz nəsiyyətini az kubul kılısılar. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. Biz nurgun şəhərlərini halaq qıldıq. Bizning azabımız ulağa keçisi yoki tushlikki uxlayotgan chaqlarda keldi. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Bizning azabımız kelgan chaqda ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Biz elbette peygamber evetilgen ümmetlerden peygamberler tebliğ kıldı mı? Sizler kandak cevap verdinler dep sorayımız. Peygamberlerden mi elbette Allah tapşırgan vazifini ada kıldınlar mı dep sorayımız. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Kıyamet günü ulanın ahvalını ulağa hakiki biliş asasıda eğitip verimiz. Biz uladın ayrılmagan idik. Yani ulanın hemme ahvalıdın haberdar durumuz. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bu günde bendilerinin yaxşı yaman emellerinin ölçiniş haktır. Tarazisi yaxşı emelleri eğir çıkkanla nicat tapkıçıladır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Tarazisi yaxşı emelleri yenik çıkkanla bizden ayetlerimizni inkar kıyganlıkları tüpeyliden özlerine ziyan salgıçılardır. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Şübhisiz ki sizlerni zımında yerleştirdik. Zımında sizlerge turmuş lazimetliklerini peyda kıldık.
Sizlarga Rabbinglarning mushundaq ne'matlari bor turuqliq, uningga nihoyat az shukr qilasizlar. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Şübhisiz ki biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar Ademga hurmat bildirish yuzidan sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilguvchilardan bo'lmadi. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah iblisga seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nemishqa sajda qilmading dedi. İblis men uningdan ortiq meni o'tdan uni loydan yaratding dedi. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Allah iblisga aytdi. Sen bu yerden, yani cennetten tushib ket. Bu yerde o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol. Sen hakikaten peskashlardansan. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. İblis Bana kişiler qayta terildirildiğin günügiçe, yani kıyamet günügiçe mühlet bergin dedi. قال إنك من المنظرين. Allah sana mühlet verildi dedi. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. İblis etti. Senin meni azdırganlıqından ula, yani Adem aleyhisselam ve onun avladığa vesvese qilish üçün çoxum senin doğru yolun üstüde oldurman. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Andın ulağı çoxum aldıdan, arqısıdan, oңdan, soldan hücum qılıman. Ulağının köpçilikinin ni'metinge şükür qılğıçılar emasligini görsen. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah et. Cennetin eyiplengen ve rahmetimden mahrum kılıngan aldı çık. Ulanın içinden sana ergeçkenlerini koşup hemmenla bilen çokum cehennemni toldurman. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ey Adem, sen ayalın bilen ikkinla billa cennet turunla. Cennetning meyvelerinden xalıqının laçı yanla. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Onunğa yaqinlashsanglar zalimlardan bolup qalsizlar. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Lekin şeytan ulanın yıpıqlıq avratlarını içib etiş üçün ulağı vəsvəs qıldı. Şeytan etdi.
Rabbinglarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishini mani qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Aldamçılık usulları arqalıq ularni yuqori mərtəbədən tövən mərtəbəyə düşürdü. Daraxtning meyvəsini yegəndən keyinla ularning avratları içilib qaldı. Ular cənnətdəki daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishqa kirishdi. Ularning Rabbi ularga qayib. Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni meyvəsini yeyishni mən'i qilmaganmidim? Şübhisizki şeytan sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Demaganmidim? deb nido qildi. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ula Rabbimiz biz özümüzge özümüz zulüm kıldık. Eğer sen bizge mağfiret kılmasan, bizge rahim kılmasan, biz çokum ziyan tartışılardan bolamiz dedi. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah etti. Sile bir-birinlarga, yani şeytan insanğa, insan şeytanğa düşman bolgan halda tushinglar. Ecilinglar pütkengi kadar yer yüzüde turusizlar ve uningdan foydalansizlar. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Allah etti. Yeryüzüde yaşaysizlar, yeryüzüde ölüsizlar. Kıyamet günü yine yer astıdan çıkarılsizlar. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ey Adem balları! Sizlerge biz hakikaten avretinglarni yapadigan libasni ve zinnetlanadigan libasni tushirdik. Taqvodorlik libasi eng yaxshidir. Ana shular, ya'ni inson bolalariga avretini yepish uchun libos yaratish, ularning ibrat elishi uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardandir. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ey Adem balları! Şeytan sizlerning ata-ananglarni azdırıp cennetten çıkarıp etkendek sizlerni mu azdırmısın? Şeytan ularning avratlarini özleriga ko'rsatish uchun kiyimlerini saldırıp etken idi. Şeytan ve onun kol astidagileri sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisiz ki biz şeytanlarni
iymon aytmaydiganlarning do'sti qildik. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ular, yani müşriklar, birer yaman ishni qilgan chaqlarida ati bovallarimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, haqiqatan Alloh yaman ishga buyurmaydi. O'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar? قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, Rabbim meni adil bo'lishga buyurdi. Her bir secde qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda qaytisizlar. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki ular Allohni qo'yib shaytonlarni do'st tutgan turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda gumon qiladi. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ey Adem balaları, her namaz vaqtida yoki Ka'bani tavob qiladigan vaqtda avratinglarni yeyib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yenglar, ishchinglar isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qilguvchilarni yoqtirmaydi. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Aytqin ki, Allah bendileri üçün yaratgan libaslarni, şirin, pak rızıklarni kim haram kıldı? Aytqin ki, ular bu dünyada müminler üçün yaratılgan. Gerçi bu nimetlerden kuffarlarmı paydalanıvatkan bolsa mu, ahirette bolsa müminlergile xastır. Biladigan kavm üçün ayetlerini muşundaq tafsili bayan kılımız. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytqin ki, Rabbim aşkara ve yoşurun yaman işlarının hemmisini, günahlarını, kişilerge nahaq çekilişini, Allah'ın şiriki buluş hakkında Allah hiç kandak delil düşürmegen neslerini Allah'a şirik keltirişini, özünler bilmeydiğen neslerini Allah namıdan kalaymakan sözleşini haram kıldı. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Her bir ümmetning ajlining muayyan vaqti bo'ladi. Ajli kelganda ular birdammi ilgari kiyim bo'lmaydi. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ey Adem balları! İçinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga g'am qilish, qayg'urish yo'qdir. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gadankeşlik qilganlar davzax ahlidir. Ular hamisha davzaxda qolg'usidir. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Allahqa yalğan çaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular lavhil mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklari haqida o'zlarining ziniga guvohlik berdi. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Allah aytadi ki, sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgariki ummatga uningga ergishib gumroh bo'lganlik uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni ergashguchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qartib, "Ey Rabbimiz, bular bizni ozdirgan, ularga 2 hassa do'zax azobi bergin" deydi. Allah hammaga 2 hassa azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Ularning orasidagi ilgirikilar, keyinkilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Şübhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadankeşlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga yingnining to'shkidan o'tmagicha ular jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundaq jazo beramiz. Lahum min جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Devzaqda ularning ostiga saladigan ko'psimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zalimlarga mushundaq jazo beramiz. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. İman etqanlar və yaxşı əməllərini qilganlar kishini faqat kuchi yetadigan ish qila taklif qilamiz. Ani shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamish qoladi. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Ularning ko'ngillardagi o'chmanliklarini elib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro g'um adovat bo'lmaydi. Ularning ostidan o'stanglar eqib turdi. Ular jami hamd sana bizni bu ne'matlarga erishtiradigan amallarni qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Rabbimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilindi. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Ahli jannat, ahli dovzaqqa. Biz Rabbimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Rabbinglar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Shuning bilan
bir jakarchi ularning arsida jakarlaydi ki, zalimlarga Allah'ның la'nati bo'lsin. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Zalimlar kişilerini Allah'ның dağdam yoludun tosudu. Onun egri boluşunu tileydi. Hem de ula ahiretke iman etmeydi. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Ulanın arasında bir tosmun boludu. Tosmunun üstüde A'rafta ehli cennet ve ehli devzakni ulanın simasıdan tanıydıgan adamlar, yani ehli A'raf boludu. Ula ehli cennetke sizlarga amanlık tileymiz deb to'laydi. Ula cennetke kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ulanın közleri ehli devzak tarafki burilganda, ey Rabbimiz, bizni zalim kavm bilen birlik kılmagan deydi. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. A'raftikiler, yani yaxşılıkları bilen yamanlıkları teng bolup qalğan, cennetdimi emas, devzaqdimi emas, A'rafda toq tutup qoyulgan kişiler, simasıdın tanıydıgan devzaqi adamlarga şundaq deb to'laydi. Toplagan pul mallarınla ve tekebbarlıqınla sizlarga nimaga asqatdi? أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Sizlar Allah'ның rahmetiga erişelmeydi deb qasam qilgan kishilar mushulami? Mana bularga jannatga kiringlar, sizlarga g'am qilish, qayg'urish yo'qdir deyildi. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Ehli devzaq, ehli cennetke. Sudin yoki Allah sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga biroz quyib bersanglar deb to'laydi. Ehli cennet ularga Allah bularni kafirlarga harom qilgan deydi. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا
وما كانوا بآياتنا يجحدون. Kafirlar dinlerini mesxire ve oyunçuk kılıp aldı. Ularni dünya terikçiliki aldı de. Ularning bugünkü kunga muloqot bo'lishini unutganliklari ve bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutaymiz, ya'ni ularni davzaqda qoldiramiz. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ularga kitap, yani Kur'an'ni berdik. Onu ilimge tayangan halda bayan kıldık. Onu iman etkan kavimge hidayet ve rahmet kıldık. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ular faqat onun, yani Kur'an'da va'da qilingan azabning amalga ishishini kutamdi. U, yani Kur'an'da va'da qilingan azab amalga oshgan kuni, yani qiyomat kuni, ilgari uni unutganlar. Rabbimizning elchileri haqiqatni elib kelgan edi. Bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning o'ydirgan ma'budlari ularni tashlab g'oyib bo'ldi. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Şübihisiz ki Rabbinla Allah asmanlarını ve zeminni 6 günde yarattı. Andın özünün ululuğuna layık rəvişdə erş üstüde karar aldı. Allah keçi bilen kündüzünü yapıdı. Keçi bilen kündüz birbirini qoğuluşudu. Allah quyosh, ay ve yıldızlarını Allah'ın emrige boysundurilguchi qilib yaratdı. Yaratish ve emir qilish, yani kainatni tasarruf qilish rastınla Allah'ın ilkididir. Alemlerinin Rabbi Allah'ın derecesi en kattıdır. Ud'u rabbakum tadarruan ve khufyeh İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinlarga tüvençilik bilen yoşurun dua kılınla. Allah dua kıyganda keskemes sözlep, toğlap, haddidin aşırı etkenlerini yaktırmaydı. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Allah peygamberlerini evetip yeryüzünü tüzigenden kiyin yeryüzüde buzgunçuluk kılmanlar. Allah'a onun azabından korkan ve rahmetini ümit kıygan halda dua kılınlar. Şübhisiz ki Allah'ın rahmeti yaxşılık kılgıçılığa yakındır. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ
سخرت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Allah'ın rahmeti yani yağmur meydanga keliş aldıda Allah bişaret qilib shamallarni evetidi. Shamallar eg'ir bulutlarni ko'tirgan chaqda ularni o'lik, ya'ni qoqjirab ketgan giyohsiz joylarga surimiz. Uningdan yağmur yağdırib turlik mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zimindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Munbet yerinin giyahi Allah'ın izni bilen toluq ünüdü. Bu vəzi nəsiyyətki qulaq silib, onundan paydalanıdığan mü'minnin misalıdır. Naçar yerinin giyahi az ösüdü. Bu vəzi nəsiyyətin paydalanmaydığan kafirinin misalıdır. Şükür qılıdığan qavm üçün ayetlerimizni muşundaq şekillerde bayan qılımız. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Şek şübihisiz ki Nuh'ni öz kavmige peygamber kılıp evettik. O, ey kavmim, Allah'a ibadet kılınla, sizlerge Allah'tan başka ibadet kılınışka layık hiç ma'bud yoktur. Men hakikaten sizlerinin büyük günün, kıyamet gününün azabı gelişinlerden korkumen, dedi. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Kavminin çoğunları, biz seni hakikaten roşen gümrahlıkta görmeyiz, dedi. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Nuh etti. Ey kavmim, men qilchimi gumrah emasman. Lekin men alemlerinin Rabbi tarbidan evetilgen peygambermen. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Sizlerge Rabbimnin elçilikini yetküzümen. Sizlerge nasihat kılımen. Men Allah'ın vahiy kılışı bilen sizler bilmeydiğin nasilerini bilimen. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sizlerni agahlandırış için Allah'tan korkuşunla ve Allah'ın rahmetine erişişinler için sizlerge aranladı ki bir kişi arkalık Rabbinlardan nasihat gelişidin acablanamsizlar. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Ula Nuh'ni inkar kıldı. Nuh'ni ve onun bilen kimide billi boğanlarını kutquzduq. Ayetlerimizni inkar qilganlarni bütünley suğa g'arq qildik. Şübhisiz ki ular haqni ko'maydigan ko'r qavm edi. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdiq. Hud: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Allohdan qo'rqmamsizlar?" dedi. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Onun qavmining iymon etmagan cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz" dedi. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Hud aytdi: "Ey qavmim, men ahmoq emasman, lekin men olimlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Sizlarga Rabbimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchli nasihatchiman. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Sizlarni ogohlantirish uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Rabbinglardan nasihat kelishidan ajablanamsizlar? O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rin basarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastlik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ula, ey Hud, ata-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin, dedi. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Hud, sizlarga cho'qim Rabbinglarning azobi va g'azabi tushidi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar qo'yib olgan bu vaqtda Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan ismlar, ya'ni ota-bobonglar ibodat qilib kelayotgan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar? Allohning azobini kutinglar. Menmu haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'lgan azobni kutaman, dedi. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Biz Hudni va uning bilan birga bo'g'uvchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni taltux halok qildik. Ular iymon etmagan edi.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Semudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodat qilinishga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Rabbinglar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Allohning tish to'gisi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyari o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi." واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yad etinglar ki, öz vaqtida Allah Ad qavmidan keyin sizlarni ularning xalifalari, o'rinbosarlari qilib zaminga yerlashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib o'ylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yad etinglar. Zaminda buzg'unchilik qilmanglar, dedi. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Onun qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Solihni uning Rabbi tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar, dedi. Ular: biz uning payg'ambarligiga albatta iymon keltiramiz, dedi. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Heyliq takabburlar: sizlar iymon etqanga biz hargiz iymon etmaymiz, dedi. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Ula tish tögini bo'g'izladi. Rabbining amrini tutishdan bosh tortdi va: ey Solih, rostdanla payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib baq, dedi. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ularga qattiq azob yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Ular halak bo'lgandan keyin Solih ularga oqsini qildi va: ey qavmim, men sizlarga haqiqatan Rabbimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar, dedi. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Lotni ahli Samudga payg'ambar qilib avatdiq. O'z vaqtida u o'z qavmiga mundaq degan edi:
sizlar shunda qabih ishni qilamsizlar? Munda qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talabinglarni qondirilsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshib chiqamsizlar. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Lotning qavmining birdan bir javobi Lotni uning agashkichilari bilan qo'shib shahringlardan chiqarib etinglar. Çünkü ular pak kişilerdir deyishdan ibaret bo'ldi. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Lotni uning xotinidan boshqa tava kishilar bilan birga uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinilar shaharda qilib halok bo'lguchilardan bo'ldi. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Ularga bir türlük yağmur yani taş yağdırdık. Günahkarlarning aqibatining qandoq bo'ladiganligi qarag'in. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Medyen xalqiga ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdi. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodat qilinishga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Sizlarga Rabbinglardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narsalarini kam bermanglar. Allah payg'ambarlarni avatib ziminni tuzgandan keyin ziminda gunohlarni qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir." ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Sizlar Allah'a iman etganlarni qo'rqitgan, Allah'ның yo'lidan to'sqan va u yo'lning agirligini tilgan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allah'ның sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaranglar. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga iymon etgan, yana bir guruh odam iymon etmagan bo'lsa, Allah bizning aramizda hukm chiqarg'icha sabr qilib turinglar. Allah hukm chiqarg'ichilarning eng yaxshisidir.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Şuayb kavminin imandan baş tartkan tekebbür çoğunları, ey Şuayb, seni çokum ägeç kişilerin, yani sana iman etkanlar bilen koşup şehrimizden haydap çıkarımız, ya ki çokum bizning dinimizge qaytishinglar kerak, dedi. Şuayb, biz bunun her ikilisini yaman ko'radigan tursak, bizni yanala şununla mecbur kılamsizlar, dedi. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Şuayb yana aytdi. Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldurgandan keyin uningga qaytsaq, albatta Allohga yolg'on chaplagan bo'lamiz. Rabbimiz Allah xolisa biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Rabbimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Rabbimiz biz bilan qavmimiz orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqarg'uchilarning eng yaxshisidirsan. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Onun kavminin imansız çoğunları, eğer sizler şu ayıpki ergeçsenler, şüphesiz ki çokum ziyan tatsizler, dedi. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ulağa qattiq zilzile yüzlendi. Ula öyleri de olturgan peti qetip kaldı. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Şuaybni inkar qilganlar Allah'ның halak qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Şuaybni inkar qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Şuayb ulağa arkasını qilib, ey qavmim, men sizlarga haqiqatan Rabbimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Men qandaqmi kafir qavmga qayg'uray, dedi. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Biz meyli qaysi şehirge bolsun, birer peygamber evetken bolsak, şehir ehli onu inkar qilgan bolsa, ularning Allohga yalvarışları, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribtar qildik. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Andın ularning beshiga kelgan kulpatni ne'matga aylandirdik.
Şunun bilen ular köpeydi. Ular bizning ota bovalarimizning beshiga haqiqatan kulpatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati, Alloh tarafidan kelgan uqubat emas, dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtum tut halok qildik. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Peygamberlerini inkar qilganlıqdan halak kılıngan şehirlerinin ahalisi iman etkan ve Allah'tan korkan bolsa idi. Elbette ulanı asman zımının paravanlıklarına müyesser kılattık. Lekin ula peygamberlerini inkar kıldı. Şunun bilen ulanı öz kılmışları tüpeyliden halak kıldık. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Peygamberlerini inkar kılıdığan şehirlerinin ahalisi bizning azabımızning özlerine keçisi gaflatda uxlayotganlarda kelişidan korkmamdı. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Şehirler ahalisi bizning azabımızning tuş vaqtida ular oynab turganlarda kelişidan korkmamdı. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Ula Allah'ның tozıqıdın, yani ula tuyuqsuz turganda Allah'ның azap nazil qilishidin korkmamdı. Fakat ziyan tatıqçı kavimla Allah'ның tozıqıdın korkmaydı. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Ziminin ilgeriki egilleri halak bolgandan keyin ziminga varis bolguchilarni xolisak gunohi tüpeylidin halak qiladiganligimiz, dillerini pechatlaydiganligimiz ularga, yani ziminga varislik qilg'ichilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Aşu şehirler ahalisinin bazı haberlerini ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana hikaye kılıp berimiz. Şek şübhisiz ki ulanın peygamberleri ulağa möcizlerini elip kelgen idi. Ula ilgiri haqni inkar qilganliklari uchun u möcizlarga iman etmedi. Allah kafirlarning dillarini ana shundaq pechatlaydi. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Ularning to'lisining bergan va'dasiga vafo qiladiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining sheksiz fasiqlar, ya'ni Allohning amr farmonlaridan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Mezkur peygamberlerden keyin Musa'ni möcizlerimiz bilen Firavunga ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evettik. Ula bu möcizlerini inkar kıldı. Buzgınçılık kılgıçılarının akıbetinin
qandaq bo'ldiganligiga qaragan. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Musa aytdi: Ey Firavun, men haqiqatan olamlarning Rabbining payg'ambariman. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Allah namıdan faqat haqiqatdan boshqani aytolmaslikqa loyiqman. Rastınla Rabbinglar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza elib keldim. Shuning uchun İsrail avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota bo'g'illarining vatani muqaddas zaminga borsin. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. Firavun Musaga: Agar sen Rabbing tarafidan bir mo'jiza elib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin dedi. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Musa asısını tashlabidi, u nagahan oshkora bir yilonga aylandi. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Qo'lini yaqsidan chiqarib edi, u nagahan qarag'uchilarga nur chaqintib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Firavun qavmining cho'nglari aytdi: Bu haqiqatan nihoyat usta sehrgar ekan. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. U sizlarni zamininglardan haydab chiqarib etmoqchi. Nima maslahat bersizlar? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Ular aytdi: Uni va qarindishini to'xtatib turg'in. Hamda shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. يأتوك بكل ساحر عليم. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga elib kelsin. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Sehrgarlar Firavunning qishig'i kelib, agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Firavun: Ha, shundaqla sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar dedi. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Ular, yani sehrgarlar: Ey Musa, Hasan'ni sen avval taşlamsan yoki biz o'zimiznikini avval taşlamdik dedi. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Musa: Sizlar taşlanlar dedi. Ular hası arg'amchilarini tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Musaga Hasan'ni tashlag'in deb vahiy qildik. Musa hassini tashlab edi, u yilonga aylanib, bularning o'ydirma narsalarni darhol yutib etdi.
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Haqiqat oshkori bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Bu yerda ular, ya'ni Fir'avn bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. وألقي السحرة ساجدين. Sehrgarlar sajdaga bordi. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ular olamlarning Robbiga, Musa va Harunning Robbiga iymon etdik dedi. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Fir'avn etdi. Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahardagi cheg'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilasizlar. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l putinglar bilan o'ng qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a isib o'ltirman. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Sehrgarlar aytdi. Biz albatta Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Sen bizni faqat Rabbimizning bizga nozil qilgan oyatlarga iymon etganligimiz uchunla ayblayotsan. Rabbimiz bizga sabr ato qilgan. Musulmon holatimizda jinimizni olgan. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Fir'avn qavmining cho'nglari Fir'avnga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasad tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib etamsan dedi. Fir'avn ularning bolallarini o'ltiramiz, ayollarini bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Musa öz qavmiga Allah'tan medet tilanglar, sabr qilinglar. Yer yüzü haqiqatan Allah'ningdir. Allah onunğa bendilerinden öz xalagan kişilerini varis qılıdı. Yaxşı aqibat taqvadarlığa mansub dedi. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Ula
sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik, dedi. Musa, umidki Rabbinglar dushmaninglarni halok qiladi. Sizlarni ziminda ularning o'rniga dastidi. Sizlarning qandoq ish qiladiganliginglarga qaraydi, dedi. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Allah'a qasamki, biz haqiqatan Fir'aun va uning təvələrinin ibret elishləri üçün ularni qahatçilik bilan meyvelərinin hosulunu keməytiş bilan sınadık. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ular eğer birer yaxşılıqqa erişse, biz onunğa haqliqmiz, deydi. Eğer ularga birer yamanlıq kelse, ular bu Musa ve onun bilen birli bo'lgan mu'minlarning shumliqidan keldi, deydi. Ularga yetken yaxşılıq bilen yamanlıq Musa'nın shumliqidan emas, Allah'ның taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Ular, yani Fir'aun kavmi, közümüzni bağlaş üçün her qandaq möcize keltirsenmi, biz sana hergiz iman etmaymiz, dedi. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Ulağa su apti, çeketke, pit, paqa, kan balalarını roşen möcizeler qılıp evettik. Allah'a iman etişqa ulanın gədən geçki yol koymadı. Ula günahkar kavm boldu. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Ulağa bala nazil bolğanda ula, ey Musa, Rabbinge özünün sana ata qılğan əhdi bilen, yani sana bergen peygamberlikning haqiqiy hürmeti bilen bizden balani kötürüp etişke dua qıysan. Allah qasam ki, eğer bizden balani kötürüp etsen, sana çoqum iman etimiz. İsrail avladını çoqum sen bilen bildi koyup berimiz, digen idi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Uladın balani vaqtlıq kötürüp etken çığımızda, ula tosatdın əhdillerini buzdi. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Ayetlerimizni inkar qıyğanlıqları ve ayetlerimizden gafil bolğanlıqları üçün ularni dengizge g'arq qılıp jazalıdık. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani İsrailni biz bereketli qilgan Şam zeminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafiga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Rabbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'aun va uning qavmining salganlari, ya'ni imoratlarini ve yasaganları, yani bağları ve ekin zarlıklarını vayran kıldık. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Biz İsrail avladını denizden ötküzüp ettik. Andın ula butlarga çoqunuvatkan bir kavmning yenidan ötkende, ey Musa, bizgimi ularning butlarga o'xshash but o'rnatib bergin dedi. Musa, sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Şüphesiz ki aşu kişilerinin batıl dinleri gumran boğusudur. Ulanın kıygan emelleri bekardır. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Musa, Allah sileni zamanınladaki cahan əhlidin artıq qıyğan tusa, siləgə onundan başqa ilah izdəmdim, dedi. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Öz vaqtida siləni Fir'aunның qavmidan qutquzduq. Ular silərə qattiq azabını tetitatdi. Oğullarınlarını öldüretdi. Ayallarınlarını xorlab işletishga elib qalatdi. Bununla Rabbinglardan silərə zor sınaq bar idi. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Bizge münacat qilishqa Musaga 30 keçini va'da qildik. Onunğa yana 10 keçini qo'shdik. Shuning bilan Rabbingning va'da qilgan vaqti 40 kechi bo'ldi. Musa qerindishi Harunga: "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rin basarim bo'lib turg'in. Ularning ishini tuzigin. Buzg'unchilik qilg'uvchilarning yo'lida mangmag'in", dedi. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
Musa biz va'da qilgan vaqt kelgan va Rabbi uningga bevosita so'z qilgan chaqda Rabbim menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Chunki insonning bu ojiz teni buningga taqat qila olmaydi. Lekin taq qarig'in. Agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ra olaysan dedi. Rabbi taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tüp-tüz qilib etdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, Rabbim sen paktursan, sana tavba qildim. Men iman etqichilarning avvaliman dedi. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Allah etti. Ey Musa, men hakikaten seni zamanındaki kişiler arasından peygamberlikке ve men bilen bevasıta sözleşik talladım. Sana men ata kılgan peygamberlikni qabul qilgin ve şükür qilg'uchilardan bo'lgin. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Biz onun üçün Tevrat taxtlılarına İsrail avladi dinde muhtaç bo'lgan va'zi nasihat ahkamlarının hammasini tafsili yazdık. Ey Musa, uni yani Tevratni mahkam tutqin, hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkamlarga amal qilishga buyurgin. Sizlarga fosiqlar, yani Fir'aun ve onun qavmining diyorini ko'rsataman. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Yeryüzüde nahaq tekabburluk qılıdığanlarni ayetlerimni tushunishdan yiroq qilaman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga iymon etmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Musa'nın kavmi Musa'dan keyin, yani Musa Rabbiga munajat qilish uchun tur teg'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi?
Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilg'ichi bo'ldi. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost ozganliklarini tushungan chaqda, agar Rabbimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Musa g'azablangan, g'amkin bo'lgan holda qaytib kelib, qavmiga "Men yo'q chaqda mo'zayga cho'qinib, naqadar yomon ish qildinglar ha? Kutib turmay Rabbinglarning amriga aldirab ketdinglarmi?" dedi va g'azablanganlikdan Tavrat taxtlarini yerga tashladi. Qarindishining chechidan tutib o'z tarpiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ldirib etkili tas qoldi. Senmi meni ayıplab düşmanlarning kulkisiga qo'ymag'in. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinganlar qatorida sanamag'in." قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Musa aytdi: "Rabbim menga va qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilg'uchi zotdirsan." إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Şübhisizki mo'zayni ma'bud qilib olganlar Rabbining g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliq qiladi. Allohga bo'hton qilg'uvchilarga biz mushundaq jazo beramiz. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Yaman ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Rabbing albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Musa g'azabi besilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtlarini oldi. Uningda Rabbidan qo'rquvchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Musa biz belgilep bergen vaqtda elip keliş üçün öz kavmidan 70 kişini tanladı. Ulağa zilzile yüzlengende Musa, Rabbim, xalagan bolsan ulanı ve meni burunla halak kılgan bolatdın. Aramızdaki ahmaklarının kılmışı tüpeylidin bizni halak kılamsan. Bu fakat senin sınıkındır. Şu arkalık xalagan bendeni azdırırsan, xalagan bendeni hidayet kılırsan. Sen bizden egimizsen. Bizge mağfiret kılgın, rahim kılgın. Sen en yaxşı mağfiret kılgıçsan. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Bizge bu dünyada mu paydalıq ilim, mol rızık ve salih amelge oxşaş, ahirette mu salih dostların üçün tayarlagan mükafat oxşaş yaxşılıq ata qılğın. Biz hakikaten sana tövbe kıldık, dedi. Allah aytdı. Azabım bilen ben dillerimden xalagan kişini azaplayman. Menin rahmetim məxluqatının həmməsiga ortaqdır. Rahmetimni Allah'tan qorxuçularga, zakatni berdiganlarga ve bizning oyatlarimizga iman etadiganlarga tegishli qilaman. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ula elçige, ummi, xat tanımaydigan peygamberge, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ergişidir. Ula öz ilkideki Tevrat, İncillarda onun sübtinin yazılganlığını gördü. O, ulanı yaxşı iş kılışkı buyuruydu. Yaman iş kılıştın tosudu. Ulağa pak nesilerini halal kılıdı. Napak nesilerini haram kılıdı. Ulanın eğir yükünü yenikiltidi. Ulanı selingan takak koyzu kişenlerden boştudu. Yani ulağı yüklengen eğir vazifelerini elip taşlaydı. Onunla iman etkanlar, onu hürmetligenler, onunla yardım bergenler, onunla nazil kılıngan nur, yani Kur'an'a ergeçkiçiler, bəxtke erişkiçilerdir. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey insanlar, men hakikaten sizlerning hammanglarga Allah tarafından evetilgen elçimen. Asmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Onundan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Allah tirildirdi ve öldürdü. Allah'a ve Allah'ın sözlerine iman keltirdiğin elçisi ummi peygamberge iman keltirinler. Hidayet tepişinler için onunla ergişinler. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Musa'nın kavminin içinde haq bilen doğru yolga başlaydıgan, haq bilen doğru hüküm kılıdıgan bir cemaat var. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ula yani İsrailni 12 tarmaqqa cemaale qilib bölüp etdik. Musa'nın kavmi bayavanda, onundan su talep qilganda Musa'ga Hasan bilen taşını urgin dep vahiy qildik. Musa hassisi bilen taşını urvidi, onundan qabilelerning soni boyunca 12 bulaq etilib chiqdi. Her qabile özünün su içidigan o'rnini bildi. Ularga bulutni sahiben qilib berdik. Ularga terencibin bilen bödününü çürüp berdik. Ularga aytdik ki, biz rızıklandırılgan lezzetlik nesilerden yengla. Ular bu ulug' nimetlerge nankörlük qilish bilen bizge ziyan sağını yok. Özlerini Allah'ın azabıga duçar qilishleri bilen özleri zulüm saldı. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Öz vaqtida biz ularga, yani Bani İsrail'nin atı boğullarga, sizler bu şehir, yani Beytul Mukaddes'te turunlar. O yerdeki yemekliklerden Halıq'ının laçı yenla. Şehir dervazısından secde kılgan alda kirinla. Kirivatkan çıgınlarda, ey Allah, günahlarımızı keçirgen denla. Cimi günahlarınlarını mağfiret kılımız. Yaxşılık kılgıçılağa savabını ziyade berimiz dedik. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Ularning içideki zalimlar ulağa aytılgan sözünü başka sözlerge özgertip etdi. Ular zulüm kılganlıkları üçün ulağa asmandan azap evettik. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
Ula yani Yahudilardan deniz yani Kulzum denizi boyidiki Eyle degan shaharning ahvolini so'rag'in. Uning aholisi beliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqadi. Chunki shanba kuni beliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Pasıq bo'lganliklari uchun ularni mushundaq sinaymiz. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Öz vaqtida ularning ichidagi bir jamoa odam Allah halak qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun va'zi nasihat qilasizlar dedi. Ular ya'ni va'zi nasihat qilguvchilar Rabbinglarning oldida gunohga sukut qilib turmadik deb o'zlari aytolishimiz uchun va ularning Allohdan qo'rqishi uchun ya'ni Allohdan qo'rqib gunohlarini to'xtatishini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ular özleriga qilingan va'z nasihatni qabul qilmagan chaqda yaman ishdan man'i qilguvchilarni qutqizdik. Allah'ның əmridən çıqqanlıqları üçün zalimlarni qattiq azabqa duçar qıldık. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ular özleri üçün çeklengen işlerini terk etişdən baş tartqanlıqları üçün ularga xar maymun bolup ketinglar dedik. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida Rabbin ularga yani Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Shubhisizki Rabbing osiylik qilguvchilarni albatta tiz jazolag'uchidir. İtaat qilguvchilarga albatta mag'firat qilguvchidir, marhamat qilguvchidir. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ularni yani Yahudilarni yeryüzüde türlük fırqalarga bölüp etdik. Ularning ichida yaxshilarimi bor, yaxshilaridan tovanlarimi bor. Ularning kufridan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ulardan keyin yaman avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halal haram demay qari qo'yuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shunda pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi.
kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqnila aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Haqiqatan biz yaxshi ish qilguvchilarning ajrini zoya qilib o'tmaymiz. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Öz vaqtida Tur tağını qomurup ularning ustiga soyivandek tiklidik. Ular tog'ni ustilariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Öz vaqtida Rabbin Adem ballarını ularning atıllarının pushtidan chiqardi ve ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Rabbinglar emasmi?" dedi. Ya'ni Allah o'zining ularning Rabbi ekanligiga va birligiga Adem ballarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buningga guvohlik berdi. Ular, "Ha, sen bizning Rabbimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota bobolarimiz ilgari sana shirik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ularning gumrohlikdan ota bobolarga ergishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundaq tafsili bayon qilamiz. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula yani Yahudilarga şundaq bir adamның qissasini o'qib bergin ki, onunğa ayetlerimizni berdik. Yani Kitabullah'ның bazı ilimlerini öğretdik. O ayetlerimizden özünü tattı. Onunğa şeytan apiride buluşu bilenla gumrahladın bulup gitti. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
agar biz xohlasak, uni taqvodor o'lim a'lo darajasiga ko'taratdik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'laversangmi, tilini chiqarib hasiraydi, qo'g'lavetmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. Tafakkur qilishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon? من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Allah hidayet qilgan odam hidayet topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Şek şübhisiz ki cin ve insanlardan nurgunlarını devzakka yıkılgı buluş için yarattık. Ula dilleri boğunu bilen mi, o arqılık haqni düşenmeydi. Ula közleri boğan bilen mi, o arqılık Allah'ın kudretinin delillerini kövmeydi. Ula kulakları boğunu bilen mi, o arqılık Allah'ın ayetlerini ibret ilip tınşımaydı. Ula goya hayvanga o'xshaydi. Belki ula hayvandan mı betterdir. Eni şula g'afildir. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah'ın güzel isimleri var. Allah'ını şula yani güzel isimleri bilen atanla. Allah'ın isimlerini kez-kemmez kullanıdığanlarını terk edenler. Ula kılmışlarının cezasını tartıdı. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Biz yaratkan ümmetler içinde haq yolga davet kılıdığan ve haqni çıngtırdıgan bir ümmet var. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Bizning oyatlarimizni inkar qilganlarni tuydurmasdan asta halokatga yaqinlashtiramiz. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Ulağa mühlet berimen. Mening azabım hakikaten qattiqdir. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ula özünün hemrahi yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mecnun emasligini o'ylamamdı. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Ula osmonlarning ve ziminning saltanati ustida Allah'ın yaratgan mahluqatları to'g'risida o'zlarining ajali yaqinlashgan bo'lishi mumkinligi haqida fikr yurgizmamdi.
Ular Allah'ның sözü ikenligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Allah azdırgan kişini hidayet kılgıç bulmaydı. Allah ulanı gumrahlıklarda koyup berdi ki ula tınırkap yürüdü. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ula senden kıyametinin kaçan boluduğanlıqını soraydı. Eytqin ki, kıyamet doğrusidiki ilim faqat Rabbimning dergahididir. Onu belgiligen vaqti faqat Allah özü meydanga chiqirdi. O, yani kıyamet dehşeti sebeplik asmandımı, zimindimi hakikaten onun ehli üçün egir vaqadır. O sizlarga tuyuqsiz kelidi. Goya sen kıyamet bilen nihayet tonuşdek onu senden soruşudu. Eytqin ki, o yani kıyamet doğrusidagi ilim faqat Allah'ның dergahididir. Lekin kishilarning to'lisi qiyomat to'g'risidagi ilmning Allohga xos ekanligini bilmaydi. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Allah xalamasa özümge payda yetkizüş, özümden ziyanını deb'i qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandaqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xush xabar berguvchi qilib avatilgan payg'ambarman. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. O silani bir candan, yani Adem aleyhisselamdan yarattı. Adem aleyhisselamның ünsi ölpet elişi üçün xotunini, yani Havvani onun öz cinsidan yarattı. Xotuni bilen yaqinchilik qilgandan keyin xotuni yenikkina qo'rsoq ko'tarib eg'ir bo'y yurdi. U balaning qo'rsoqda o'sib cho'ngishi bilan eg'irlashgandan keyin xotin ikkaylan Rabbi Allohga agar bizga a'zolari bejirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qilg'uchilardan bo'lamiz deb duo qildi. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Allah ulağa bicirim
o'g'il farzand ato qilganda bo'lsa, ularning farzandlari Allohga shirk keltirdi. Allah ularning shirk keltirganlardan pokdir. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Özleri yaratılgan, hiç nersini yaratalmaydigan narsalarni Allohga shirk keltiremdi. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ O narsalar çoqunğuçılarga yordam berelmaydi. Özleriga mu yordam berelmaydi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanlar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularga da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsalar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ Ular, yani butlarning mangadigan putları barmi? Yoki tutadigan qo'llari barmi? Yoki ko'radigan ko'zlari barmi? Va anglaydigan quloqlari barmi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, shiriklaringlarni chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishcha menga ziyonkashlik qilinglar. Azroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igidorchilik qiladi. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan narsalaringlar sizlarga yordam berolmaydi, o'zlariga mu yordam berolmaydi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular anglamaydi. Ular sana qarab turganda ko'rinsa-mu, lekin ular ko'rmaydi. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa buyurg'in, nadonlar bilan tang bo'lmag'in. Ya'ni nadonlarning qiyg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa,
Allah'ını eslaydı da haqiqatni ko'rib bilib, şeytanın vesvesesinden xalas tapıdı. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ Şeytanla kuffar biraderlerini buluşça azdırdı. Ulanı azdırıştın boşup kalmaydı. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Ula talep kılgan möcizelerden birer möcizini keltirmesen, onu nimişka özün icat kılmadığın deyişidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı aytqan ki, iş mening ilkimde emas. Men faqat Rabbim tarafidan bana vahiy qilinganga amal qilaman. Özlikimden möcize yarata almayman. Bu Rabbinglar tarafidan keltirilgan dalillardir. Kur'an başka möcizelerge ihtiyaç kaldırmaydı. İman etkan kavm için hidayettir ve rahmettir. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'ın rahmetine erişişinler için Kur'an okulgan çağda onu dikkat bilen anlanla ve cim turunla, yani söz kılmanla. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ Rabbini yelingan ve onundan korkan alda işçinde yad etkin. Ettigende akşamda onu pes avazda zikir kılgın. Gafillardan bolmagın. İnnellezîne inde rabbike la yestekbirûne an ibâdetihi ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn. Rabbinin dergahidikiler, yani periştiler, Allah'a ibadet kılıştın baş tartmaydı. Allah'a tesbih etidu ve onunla secde kılıdı.